O te whiwhia o wholofa mwhajalo whatu Samoa i lau mai moanga le reimanga o le whiawhi e na ua Joy Fami nu te o na awha leo le itu lai wha e le tautua wha au fo ia le tātou au unanga ma le televise ala ata wha asalalau o le Blue TV mai lona no whanga au tū i Manukau nei ia i le lau mua au kilani saute o le pito i au le i lava lea o le atunu antoa o Aotearoa ia le fo o whiwhia le loto ma le nganga le tau au au na fo i le nei a siata le fo se mai lungo le porkalame ia pe au mangarunga lo le e tautua o e Samoa le antunu pele tawala antu le tanto porkalame masani o le Tautai A'e mare bruia fai volo tanto waturu Tautai A'e mare fia Tautai A'e ia male malo le lofa male le o tanto tapa o sidi le langi e ia le manantu au tu mare manantu mawalunga o lo o manuia me umai le anga le o le tua o fea lava lea e te maua mai ai lo u leo e sila mai ai. Ia, o tau ma whai atu fo i le tautua upu le nei aso, ma le tautua longo po i ali, ia te oe i lo mo, tamo lo lawa, lo whare whainga ruenga, ia, lunga o le vasa, lunga o le ea, ia, e mai se fo i la, o lunga o le ana teli. Whaatalo whaatu le tau au auna le nei o asiata. O le urupo o pito i au le, o urupo o umalavo le nei soifua. Ia, e fia lava po e tautua o e le atunu, ia, e whaigata o oe o le atunu, tate wha me melo iai. Ia, o fia fo i fe ta lolo iai le atunu, ma fe malanga iai. Ia, e sisi ia le wha malama. E sisi ia le wha malama. Ia, ma tepa taulai, ma tau lo tātou watunu o le tofi. Samoa lai te tono lo tātou watunu, o Samoa i Aotearoa, Samoa i Ausitalia, Samoa i Amerika, Samoa i le Pasifika, ma so o se tafa o le kelope. E o si o tātou motu o le tātou songa ia, tutuila mamanua, fa mai o le motu o fiafianga, whaata lofa, maofo lo fantu o siata le rivanga o le afiafi. Ma lo le folau, ma lo le pale. E ile tali turunga ia ua tali fo ile atua i ni mana onga o le nei aso o afuafuanga sa e tu ulaupua ia matu ulunga o le fata awale atua malona finangalo sa e talo manono manu ile atua fatangi tu ile langi na ia tali mai ni mana onga ia ile tali turunga ua manuia le nei aso a fa pe fo ila ele itali mai lava le nei aso aua e te popole fa mai tala le tusi o te le fa atua yatu o ile ai o te whaatua i atu. Se o tātou i umarisana mo. Iyo, e iari si mea ngā. Ua le vanga fia whaamanguia mai le atua. A o la hai le isala mo. Ala ngare ka uari le mea ngā. Iyo, e tā ua tele le mea le ore o la sala mo. Iyo, le na, ai whamailar ka la, iyo, whamailar ka la le sia uonga. Ari e siata. O vaku, e ari whamai. Fe pe anga whape ai. E whape le alofa o le atua ia ka ika mare ku ua vangoa. E tei pe o le porkalame le whai Samoa le telefoni o le IOU. O vako ea. Po mai fe pe anga whape o le alofa mai mare whaapare pale o le atua e tu ua vangoa. Ai tei pe o le kamala e whai Samoa fo ile lo le IOU. O vako le whaingo na ngamea. Famai e whaakasi nga e aisi whaalua. E ina kai me koe aisi a koe, ai saura kari famai. Whaamanu lu atu. You have used all your... Ua mahanga. Ole wingara lau kala. Anga whaape ngā ngeri whaingo sia kako wami. O ke la longa ilis tangata na umalanga ai o yur versu mo yang wani. Ai tu sa o IOU ia. O IOU ai ka kaunga wha o ngā mo tau sanga atua. Ai si ka ngā kau. Ruki wha ai e kuru. Ai mese a runga pokara mera kau kai ai. O le to a tele o le au apius le. Awa o le mea mongi a ia. O le si au wadi i o ke vai e kua i peo pop ngā si o. O le wadi i o. O le o i foi. O moangu ki alose. Tom o ko kele le o ka mai wa le vanga ko ka sanga ngi ai o yu e ki nga fai mai au ange sorry o ko mala mo le masinga mo ale o run out ya ko ai o yu ka sa a la ko ro wa ku di vai ma fa pe mai lo wa di e longo winga e ngo ko e mo i ka kalor ka malo fu ile le ka kalor ile e fe nga ku
Kangola e make mai ngor ka malo ale la kango e ka ua man ko fa mai kala ale ku alu e ka fai de perfecta alu e ka u le dia ore kai milia male asolia e ke oki iyo no winga uma foi ngai ai o you run out to them ai la kunga ai fai e kala ko ingale soli o alu e ser perfecta ai fa sangar kanga kale le wolo longa fali makangi le ku kangora e ka umele ngonga i lungor ka ko pokara me lo pete u aro fatu o tai au ma fa ma fa tanonga o pepe tala ma wa ngai sau top up ai fa sangar kanga kale le wolo longa fale makangi le ku ma fa yaku le tuai remember ia e manga ku ha o me le le nga fa ia lau ro ka ngakare anga me le ringa fe o le aka ke fakaro fa ke yo ese mar fakaro lau ro el tanga tale ana me le na fai le tu fa mai o lo ma fa nga single mai na ya ke oe sa o tau tua ma o fa maoni ma o ke ro e nga o manga lau le tanga tale ana me ya na fai le tu fa mai le kala ku spa ia nga o le lima mingi ko e fai aku male ku de perfecta le nga ru fai ka malo paki wa maua mai la meta tai le sa iyo paki mai kako maua le ya o i lunga tanto Facebook o le sa o mai ai o loiti tu vale ka malo eskia mai nga fai aku o le ku ia onga e mongi ma maongi sa o ane mea ngai fa ngai ai o yu le ongi mea le mea ngai fa ngai ai o yu o le mea lea o le a o toe fa au popo i ante oe tausanga sa o ia onga ia so ia say the word brr le ongor ingirisi say o le pi le kau pronouncing amang ko vai ka ko Samoa e se lau pronoun e kasi ale pi e ka unga ai a fa Samoa ka ma se o le pi mama ma le pi mama fa e tele la ina fa ale lo ka ko pronounce le pi fo ile a big ona ingirisi ya so ya ai vai de ila ungu ko ngai lo ma ku nga ona ingirisi say the word brr brr ia nga fai atu maritana ale atu o perfecta le alo e fai a esekia ona ua o fa amaongia o ma me ya ngonga fa ngai ai o yu ya ngava o le melia o le a o fa o popo io o le a o fa o popo iai ia tausanga e se fulu ma le lima va ai langa ko o popo e kausanga se fulu ma le lima ia o yo lea a talo fa mo folo fantu mele ala ingu fie tanga tai lungo por kala menel Tautai A'e ai me sho unanga Blue TV o le loloku o ngaka ia le nala au kako ia ila fa talo fi pe ang fa per fingor soifuanga e ai o yusi ka ko wa mi o fu ile ya vanua tu mai ele tu o le si ele amak ele uma yang wali a wale va on run out le o yulan tu ya fa ko la me ko pu ma a fa fia fo ile le manga yo e maka ngor kausanga o folo fatu feo yo le tala le ya o lo fatu no paulia matala fa auto fa fale le malu i tulu inga o le kelope le nei po tulu inga uma o le lalolangi le ngata o Samoa ni usila nei ma le atu lau o fela vale e te maua mai ai lo leo ma le nei por kalame ma le nei tautua a o se whawhiangainga, o se missionale, o se whaiwhi au tālai, a whionga pātele, ma re tuainga sā. Le lawar kau le whalanginga, o ilan tau o ave fu o ngā luenga le atua. Tautai A'e, whamalo te talo. Whamalo le pale, whamalo whai o le whai vai le whai ngofie. O le tū, ma le tau wina o le upua le atua. E le whai ngofie. Eyo, ilan tau e toa o la tau loto. E awale tua mono no whenangalo. O wholofam whatalo whatuai. Ea, i le pai sina o ngā luenga le tua ma ilan tau le tala pa ia o le tala le lei. Ea, whai whe au whatoa whau mai, whai whe au fou, whai whe au ua leva, tō i ina ua mātutua, ea ma pensiona malolo manu malo. O wholofam whatalo whatu. Ea, whatalo whafo i sunga whawhianga inga ia e sera o matu, whelo ai fo i staimo le nei fiafi.
Ia, malanga mai Samoa, au tama. Ia, vi elenga leo le tu. Na ngatala uwa ai aso ia I lau li I sunga whawhia ngainga. Ia ai li avea fo I mawhai au. Ia, o tama tala vau. Kama fo ia amamu mai nai a api a pefu mai sau ngai matu malai tele. Pe e tau tua mai au whai lau sakeke fo ia kai mo le onga. Ia, ai o wa utoi va ia ni. O le ai wa matua malu li I ngā luenga haletu. Ia, whataru whatu fo I whalitua mani no whaan. Mai fo au malanga mau fo I malanga mai Samoa. Ia ile dei vanga o le fiafi e me se foi o tu malava le mafuta mai ile tatu programi ono o mai le o whataru fa. A fa pe o le fato a e hasiangi usila. Na e fai malanga mai. O le te tō ai tau nuu mai vai tau o le mawhana whananga. E whea kula ukana le e joe. Au haina I e se e tia le malu o le teitai au le upu. Au haina I e se e tia I le vevela ma le mawhana whana. Na sona tu ufa waile o le le whainga o la e I matulanga I a fiafi. E te tau lava pea o na whaifale le o tō la e. Ia, a inga fo I o lo tau malai nei e tunu. Tau tuanga ma o tōna I o tāntu a inga malanga. Mai se a whana witi ma mātua mātutua. Leanga e whaasasifa o lona lai le fiafi. O, a makanko e kausauru ma aki akina. O le tau malulu le na. Ia, e le fitau I masuinga o le tau. A talo fatu e o lo mafuta mai I Amerika. E le peitonu ua stete o Utah. O le ko akele o le au Utah. Nga mako feilo a ingengi usila I vei kauas fiafia. To telo I lantou malanga mai Utah. California. Ia whatalo whātu le to tele o tau maso o lava se stete. Ambe se alis kekele o ke fia ai. O Seattle. Ioi. O ke fia langa sa kele fo ingo o kapekengi ale au ngare Seahawks. I talonga wha Amerika. Ia o folo whama whatalo whātu ai le to tele o tau. La tau ro mafuta mai Brisbane I Ausitalia po Queenselangi, New South Wales, Melbourne. Ia po ACT, la umare ta ungo nisi skeke kele la vitonu Australia. Fatalo fa mo folo fatu. E si va ngale kele nga meli mai te udungo. Walanga e uma fatu a auto e fai tau le lele kele o komengi. Mai na YouTube lei. Ioi. Ko ki ale misi ya fi uma. O te va ai lava mo fai tau ko mengi le ilan tau le mafuta mai na le Tautai A'E YouTube lei. I Amerika Samoa. Whaatalo whātua siata ia te oto uma. Wo mapaanga mamai umore to tele mai whaafea ngainga foi. Ma sa nono o whaatai e tuai ma whaatalo whaatua. Ile sa tau whelo ai male pule. O le tātou Blue TV re whionga ia anai. Whaatai tele foi le anga le leia. Me se foi na mawhtanga sa iei. Ia. Nei foi tau sanga mona la singa. Ia ele iloa ala vai. Iei foi ia vanoa e ma whai ona whelo iei. Ia o le whaamoemoenga la foi o le tautua ma le aunanga ina ia whaalau tele. Whaatalo whaatua ila le to tele o to umalungo le tātou proklame e mese foi. O paanga mamai ale tātou Blue TV. Male nei proklame o le Tautai A'e. Tau umala velungo le tātou Facebook live le nei vanga o le viafi e mese foi o le YouTube channel. Whaatalofa ma ua follow whātu. Ia te autou ile nei vanga foi o le viafi. Ia, o ngisi o vai e kunga. Whakwala ukaramahadi ele. O vai e tunga. O to tele o nisi wa amata o na toe tusi mai lungo le Facebook ma whaapea mai Manga ya fo ia malolonga ale fo ko I war ko ya. Inga ruenga. Ia o soi fuanga la vai fa pene. Talo fatu fo ise uso ya ne to fa ya tau tua. Ioi, polevia, mari tausi. Ya, ma tani fo ma futa mai ngol por kala me se fo ini si o le to tele la vo. Ai la kanga fa penga ia wala ngole nei vai tau le to fo inga ruenga. E le to fa ingofie. Manga ia o le tanto se e mai I maau mali. Ile manga I ona kako o ai fariseu ma tanto sapi maau mali. Ia sofia. Ai umalava e tatou te toe fo I lava I ngā ruenga. Ia mo yo ko ringa fasi umir ko holiday o kaika. Ia wa ngā ruenga nei. E malolo umalava favitai le pule. Ia na mo mai ia si o vai aso stasio le New Year verso mo se ikau faisinga malolo. A o ngaluenga nei ia ele ma fai ona mātou nofo mātou malolo le ngai whingata. O tau le atu no pele. Ia o lo tali mai foi ina ia maua se tala o oto ma longo puyali. Lo o tau pa ia ma lo o tau ma malu. O ange mea manga ngai o laka usanga o manatua. E mwhinga whaisikin kako kama ikarangoanga lea. O le mana ia o tātou update a misi foi. O tātou informations fo se whakura o kala lea.
o ka ele tangata o reach out mai te e winga ele mata upu ya le auva ma fenga tu lo wat pa ia o ainga o fio anga lua kau ke o ia o isi tangata o lanto I meli mai ke au fa mau maka ukia e umala tato o vai tonu na ni so vai nga a o fa facilio ke fi facilio tu vai iante o to umala vale lungo de tanto por kalame e ma fainga kango e omi mai lungo de tato ko meni so tiro tu ia ole se mea mana I ole la tau sanga mo o e la vai awe ke me yangi o isu ioi ai ole se mea e mana ia ile la tau sanga e fa ngalonga taia te oi io ole se mea ta wo se le sona ta wana e mo mai ia pongi me fanga kupu e can be o vai nga fa malo e can be o se fa manguyanga o se mea le fu ngale e wini e fa pe mai o se mea le ya na tupu ia te au tau sanga te nei na mate te ai mo tu oru o ke le fie va ia kun ko me va pe ngai no ka ko por kala io so mai vo ya se si fa pe mai a si ata o le me pe to I mana ia lava na tupu ia te au o le mate te anga malo Amelia Famoana Asiata Seki everything last year se lau pasengi. So really? Mana ya? Ele o tangata umala o fai kau ako kanga o mai. Faye Josephine Bailey from America. Meeting you, brother. Okay, thank you. Oh wow. Woo. Esa ko fonga ka mikinga eskuri mir kai mua va anga umanga e ko so alo fatele antu ia te oe ole o se to fine ya fei na ma fe lo ole tam o tapusa na ma fe lo I le maliu fo ile ole fionga ake kopo malanga mai America io one of the top fans ali Tautai alo fatele atu mo to ever after o I kalo fai si tu io ia si ka ko ku pole se isule ke o mai when God gave me a second chance in life esa oi si ka manga singi fier ka ma lo fang mangongi mo de kai mi mo anga singi Well, maka ukia si ka ko rupea pen o foi atu ele lau o ngawe ala ka vai ko ngai atalo fatu se o sole fionga ngafta si a fui mono asia talo li right ya mal fretu ya poral tamai tai professor doctor por professor si o to finele ya por ya I lungo programa se ifa solo kulava po ai si fa feao le tupu tauti po mai $1 million for all districts in Samoa. Wow. Nanga kele. Tato fa solo Pelemika Marina. Ua mawhai na mātou whailoa iai mana yo ainga I sale la valu. Maska koe paki. I like that. Nanga kele o tūlanga le ia le ko ke whai ia ta whea le mi. Hit and run and say, oh my good boy. Yeah, ole, ai si fia kura kala. Se ukamai vari keisia ko ala le fina ngalo le sunga ya tafia le mineo. E pi fa ka la fonga. Ai se mea manga yang kupu mai ai. O to e manu ai lunga me rea. Neo. Manga kua ele fa maung yang mai se me kasi er kula fonga. Ai a faila o te toe tatao ile fina ngalo le au mai sunga ya mavekele runga e tafia le mi. E fa fekaila ai se me mana ya walanga mangu o lenga ka ko le wanda. Su e uma. Pe yai se moli mau. Pe yai se isi. A o singa fasi moli mau. Se I kau mawai se singa la vea isi kamikikisia. Finally, maua mai kangaka. E ui ala o mai le taimile nei o lo o tau mate I le ete. O lo o tufo I le whangalilo I peo le tala I le tapa au o le ala tau o le tonu mai pea. O lea e kau make.
pe mo i po le lava. At least ua kau mapunga i runga. Ioi. Ia te aula ia. Tulo. E whawhetai ai le vahenga. Ia, e le koe le angi si le lau kangoe a. Oi nisi, tausanga te neisa kakala i le mawhai poiponga maresi kenge. Siulai. Akalo whako le. Se usa ya siulai. Sungai le li pese. Kasi le gei li pese. Iyo ese le au le lei. Mata i pepe. Au wa faisi ke leo ainga o mane pele pepe se le dina. O le tausanga na te neisa te talai le si mawhai ponga malesi te ne o te leilo le ingo. Alo fatu so ya lunga fo le tanto por kalame. Ya koe lua ngai vai ngai so fai kawa ku. So ki kilo kwa. Mana ya 14 la ulu. Ya te lo ne wa mai le vai ngato nuale le case lava le fa aftaitele ya. Thank you. Yo wa via. E uma foi o ka ku le me fa ngaronga ka ya u ka usanga ne. Yes, last year ka. Ai fa maria tu ni so fina ngalo to tele. Ya u ka ngwai o ko. Melu si paia. O le mea na ia lava, o le va ai atu ua halu uma i tua le miliona ai tu malo i Samoa. Manga ia. Mangkuai, o le silang fai mai o le miliona me manga ia. Ai, o le sila la le wa au mai e melu. Walu i kua. Walanga e ongo mawhainga polo misi le miliona. Ai nga o kala ere i kingu. Ai whawhetai, sa o le lei. O la walu i kua. Ia, paki mai kako. Mana ia tele. Ia, so ki kilo kwa, la lesi. One more. Asiata, ole luafe male tolu. O luafe lua tolu. Nga ole maa misa lava male paper. Now we'll start a new job. Vi Sungaya talk wiki. Misa male ka okai. Pie kau makanganga ele fingon. Ya mana ya tele finangalo le. Ala tawalunga tu ile finangalo ole sunga ya liweni tau fete. Ole whamanatunga, ole onas furu tau sanga, ole tātou fua. Ai mai se le ata ole tamai tai pāle mia. Ono se furu tā la whapea le ata o lona tua. Ngai. Whamalulua tu isi ko mengi. If you have time later on, kango whai kau ole mana i o fina ngalo istangata. Langa mongi hala ukala, e whaata la fonga. Ai ka kauanga i se me ke manga kuaile la kausanga. Whawhetai mana i a tele le vaenga lea. E whangaronga ka lea vea. E whangaronga ka kere le whai o se kako kupe pepa o ngos furu ka la. Iyo. Ai tātou tele, yo atu lai whawhetai a tātou company lang ngos wala. Ka uak whailana me whangaronga ka ia. Ukau sangaran keki. O le tele, e ui le tele ma le tele. Ai o le mea pito isili anga whangaronga ka ia kiau. O le saunga arka ngaka leo Samuelu malanga mori maurungo le porkalamena ngai. Ona o lea leitu. Ele ngata wa avea ma mea e tele o le au fia. Tele o le au whaafetai. Ai ua matua tele ai fo i mawhili. Ua tele ai fo i mai. Ua avea umo lantou fili. Ioi. O le maali ia. O maua tala mai sitasi o uo. Whaatua ina lava ingai. Whaasoa mai atea. Matau mai atea. Soli. E ka umai si ka ngaka ngala ko wheloa i Samoa, ma ka umai kwa whika ya kia. O ka ngaka I have no idea. O ka ngaka, iyo, o ka ngaka oisi o whaipule, oisi o kaka sa whaipule, oisi ka ngaka e whaipisingisi. But I have no idea about them. But, ngo whaalongo yo lako, yes, o ka ngaka e lau iloa ngai loa. But one thing o te whaafetai ai, they watch this platform. O le whae kai ngara ngai a kea. O la lai maka ngā mai ai. Ai wo te ia le whaasoa mai o sia uom whapea mai soli. E kei roar ka ngaka le, ai ka unga mai, or ka kai whai pisingisi, or ka ka sa whai pule, or ka ka sa loi, or ka ka ya. Soli aku whakoe karango mai, o le matua le fia. Ai saunga le fia. O le amai ngai runga o maka au pulea.
Ai ole mea sili e la mo whawhikai, wa ulo ai fo i la tangata. O lea mo musu e su e la mi o kongo no mengi. A o ka ngaka sa avea maka ika. Wow. Ia, ole mea la ngā e whinga kahanga ngalo ia te au ia le la tausanga. O roo ke I fo I maa uia. To be honest, I was so gay myself. I le saur kamalea. Ai pā mea le mori mau. O ka ole pā re whaikikiri. Whaptei tele la ve tātou company la ngolanga sua. Nunga le tātou por kalame o outou wa mafu ai ona wha au le tautua. Pacific 40, ma le tālo whawautia whaptei tele la vai lau fionga leo pepe. Wha o ngā leo unanga lea. Ma o seu unanga matua whatuatua ina. E totongi ei pili Samoa. E ke leki ngā inga e lafo se kupi. Ai te wha o ngā ina lava online. So se toa inga vai ngā heo i whataunga o loa. Fausia ino mauta malawa. Hama whainga e whaakawaile oka. Iwe. A ele whaakua ingar ka ngakala e lifo e kala kupe I Samoa e whaiere oka o lo whale pose oka o se ngā ruenga. Pau wale me e te whaia. To tongi ina le Pacific 40. Piki kua le aliki, pe piki kua le SMI, po le an lava le tua inga o company Samoa, e whao ngā inai le tā lofa voucher. O le matua wha maa avenga, o le ai tu ainga tu e saonga le mu. O le si fo I mainga, e mawhai fo I ona whao ngā ina, mo o tau e whao ngā ina le tausala online. Le whai e Samoa, tasi le mainga, le sa mātou whao ngā ina fo I le tausala online, na sio mātou nu uisatu I pito nu uisatu paitea. Ia, o le whautuanga fo le nā mo niso I la tau e tau te whina ngalo e whao ngā leo unanga nei. It's a secure money. Ngā o ngā umanga peir ka ngaka mantua fo. Nā whakura lau ka mai whaalau I loa le fsoswani e fo I le promotions mo le Pacific 40. O le kele o kausala online e whaile te mine nei. Te whatua a maanga I whaile so kongo e whaamangingo ku I nei to ina ma olo mātutua. Ma komiti o nuu. Le umaenga. Ngā kou whaapele ai po o ai wa ai are kele o kupi. Te whakura uwha mama avenga leo. A whaingi kausala online. Na pau lava le meo le kupe se kiwa ngai kou ke uinga. Na o tupe na e ao I to tonu lava le taimi lea. O kupe mua ngai se kiwa. Kupe le koleki ai kou siwa ngai whaiar kaiminga. Ma tupe fu I lea ua lafo a tue tangata. Ma lafo a kumalilisiki. A o le ango ai umo isi kupe ye le vai vale si lunga a le maka aku ngofo senda ku le text si lunga le comment fo ile le lunga le tausana online fa pe mai ia o asiata le mo lia tu mo sunga fa fenga inga ya fatta ia se uso su do le sunga fa fenga ya esela ya isa ia o asiata le mo lia tu mo e mo le fa tua elima se la alaika oko le ia lunga mo ngai le se me o faia. Ai mana tua I apia ngai ka ngakala I Samoa le au wha mau kupe o la ua nouti lalo. Now, o le difference a le ia mai kau mai masira fia o le information le le o wha maa venga ku mo o kou makai o le ngu mangai lo makua mangai ka ngakai e kere nga whesiri pālengi o kupe. Ai le kukusa. Uma e loa. Uma e loa la ia. Ua wha mau ua sauri le wha mau ku unga o kupe le mana tua la kankale omi akulo ngā rofa. O le ua wha leo aku. Ala ele I mingo I kokongi se kupi. A olona ma fau se I whaile pay. A ole pay, whako a pay 2 or 3 days later. O la lai longa ma fau yes. Ave pia wha aleo la urima se laulea. Ai se I umar vai yaso. Mauaro pay, whako a lafo. Ele guarantee la ngā kupe. To be honest, I lunga o records, ele se kupe guarantee ngā mea. Ia mangingoi o kou ia fie whaia. La ngai umako kua ia komiki kua ia paimala whaiva pe ua le ai. A e la se po tausala online. Whapea le launga kupe. O le tātou ma au po o kako kausala ia ngā whai ko kongu lava o le fioanga. Luas furuafe. Kupe ngā mawai. O tātou tupe ia na lafo maili siki. Guarantee fo ila kupe ngā kupe ia wa umanga whamai ia. O le lisiki reo la ua wheka la e waku mō misa. O le lisiki reo la ua se lau e watu mō sunga whawhia ngainga. O kupe umanga whamawinga wa lafo mai e wha se furuafe. Saulo markamalonga kolu ngai whamai. A o tupe lea e alofa mai ai lunga o le social media ma le online. Kamalanga e kerenga sasa mai lunga. E lua se lau afe. Ia. E sau whapea mai, lua se lau afi.
ai va ai la le wow ai mangkua o le lua se lau lea le kumu mai ko mengi ioi e le wo fa so ngi fa mangi ngoku au ai ngi ko wa o le tupere na ka o ka se fa ilonga fesili la iai ai leanga o lai fa mau la vai lalo e ngai komiki for the sake o ka ngaka ie ko mengi o le tātou toto po le au whai atoa mankuala le lua sifuru lea guarantee la ue kokongo le apa o pusa ma le fase furu lea vakuri siki wa uma ngalafu le uma to be collected ongo sifuru wai lea ma le lua se lau wa fe lea e wha peo pea kuirungo ko mengi saulo marka koutouro o le au whainga o le maa au whaatasi o le nei e fiafi lua se lau ono se furu wafe ala lua se lau ongo se furu wafe sao ai lo marifai kau marifai o le lisi o ku sa wo umanga lua se lau ono su marifai ai koe eu ko marifai lau kusi eu ko finge mai ma le dimaka la lenga pa ue le fai kau mai lua se lau ono se furu wafe ma le silima na pa u Manilo bese ale lima bese lima kala bese lima male silima na pau to foi mai la i le mele inga ia wengi nguru ai vai yor ke leo la o kala ngor mele onga o le fa onga ngor o le Pacific 40 o le kupe la lea e power kupe currently le inga le onga sfuru afi to be completely honest o le fesili fa ilonga o kupe fa ilonga fesili o le lua se lau le nga lau o nga fai roa leo le ngaruenga ngai komiki. O le kau koe follow up wai uma wa pele live. Ai mau ai lava au ko mengi. E uma wa uma le live. Ai mantua e available ai lava ia le show pe ia po kala me leo ke fai akua. O nga koe o roa leo ngai kanga kaia sa fa mau nge mea. O nga koe kau su e mai. O ai lenga o asia kale silen ko mengi mai lima se lau. O maten o anaele silen ko mengi mai lima se lau. Koe kau mawhairo ngai kanga koe kau meli mai kau follow up o le te le i o ngaruenga isa o ili karar ko inga voile o se o wakali e ke le ase ngaruenga fia whairo ngolanga e whape ngala but one au nganga le wo referring a kunga sa matou wha o ngā inga le fia whiringa na matua te le so na lango sua le wha moe o le Pacific 40 o e la lea ke fia kama online e ke le fia alue la fo se kupe il far kupe. Po after hours e mausa e fia la o e kama langa nga o loka oko a umanga fa leo lau lima se lau rungo ko mengi e me ia e rungo o le kukol sa e kamiki mako e me ia e rungo le chila poa. O se kamiki ke ri lo le ngor kukol. Ala mai so le kamanga la o me i fo rungo le chila poa su e me de. Nga uma e me ia i rungo le chila poa taipi lalo le ingoa pacific40.com nga e ki liki ia inga nga e vaila ia pe afa pe ola uman le stala mai le tausala online afa pe o saku pa ikea piton sa tu pa itea tausala online ki liki ia i lor kamanga nga uma nga e ki liki ngor kamanga take sa oa oe i le kupe i le mele avela ioi nga uma take for mai would you like to donate 100 to mangu kupe ka ikala e kau le afekala tit mangu ele mawala se pala furmenga nga uma pe ya le faila purchase wanga sen fiki mai le lisiki ya ki oi la wale le ala useling ya mai vai la le mana ya mo o tola ye fia e faita usala online ya ki o fo ele fa fe kai mai lo ya ki le o fa mani no antua ai to te fa nga ina le Pacific 40 tasi le au nanga taua e se kiwai le to se leni Yale na ai woko ki koe uma engo ko koe o laude ai kupe o pai mala fai ya ma fa pe mai la ia le vai nga laude le mai lua se lau wa fe ale le mai nga lua se fulu afi le ai la ngol tele ai or fa le a do le sto tele ya uma enga fiu ngai komiki e fa kari mai tato atu malolonga a foi mai tato malolonga ya on fa wo le tanto program e mai se o fa so atu ni so tanto record tia na mo mai to langa ya le o va ma fenga
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimela watile ua 5 minuta uta nei le tuna 5 le tautua fa ua lau Blue TV ma sur program le Tautai A'e mare mare fa vo tanto utiru u le foi vanga o le fia fili toi tali mai mano longa masani fa after ya foi tato Digicel le se foi le Tasi Market PacificEzy money transfer ya me se foi nisho tato o nanga u foi nei ngalo le fili tali malo le sanita hotel mo fa nga mano longa nei foi vai tau ya mo si o tanto utiru foi I Samoa. Foi mai le tātou programa tau tiri o tui tātou talo tōtu. O vai aku isi e fesiri mai le whaongai no le o nanga le Pacific 40. Ia, le nā tonua ngā olo me ia I runga o le tila poa. Po le Google, ia, taipi lalo pacific40.com. Take sa o ia o le website le na, ia, e follow through levala ia le tūlanga o whātonunga. O loo, tu oina mai. Ai, au te roni si le okay la valta to audio mo le okay la foi ya au te ro foi na inisio ila to le pe afso ta imino ngale YouTube ko siaki fo la piko siaki fo la vai o la pito po so longa le o le o ke ya le tato le o le tato proclame ya le foi na siaki ko tato engineer ai o te le o yo no ni tato ad tien to inatu manga kufo o le tau te tali ya le ad fo mai le Digicel. So I think o le min mai ia le sunga ia whaui I le ad le se leo. O le mafu anga o mato tau mawhai o lo talia le ad fo le Digicel. Ai ua mato mutinga le leo le ad leo.
le anga o I tonu ale tele na tau copyright ia nisi o tātou purkalami. Ona o pese le whaonga ina mai te tonu le ad. Ia, mangkua o ad ngai. E ka haua i o wha mangingo ngi mea. O ad ngai. E wha nganga mo TV. Mo televisions fo ingai pe o TV1, i Samoa, TV3, TV2. Mga kufo ila o kamanga ele polo kanga i runga i Facebook matulanga whapena. Ai a whaongala i runga o ala ata whapena i tātou te live ai. Ia o le tele o nisi o musika whapena i copyrighted fo ngale. Ia o le mafua angala na mute atuai. Te lona lai min mai ia nai tō whawhine mana i nisi fo o tangata. I le ia tō se audio o le ad at Digicel. Ia Aotearoa. Once it's ready mai loa, if not tomorrow, po le neiva ia po le lava yasu. Ia ona toi teu whaalelelea. O le tūlanga le lantou whaalawi loa. Ai elei whaasolo ina nisi o vaenga mai o tātou tala o tōtu. O te fia whaamanu ia antu ia so soifua nisi o i lantou lea i tarusanga mai. Ia watu se whaamanu ia ma se whaamano fo i ia so soifua. O i lantou malava na soifua mai le nei fo i aso. Le so le aso suma le tasi. Ia o le masina mua o le nei fo i tausanga. Happy birthday to you all. Ia afi fuko mga o keu suok mo le pese o isi fa mai ape mai kango su. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday everybody. Happy birthday to you. Manuia loa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia lea tua. Hey babe. Ia. Ai lo pe pese uma manmantou officer. Iyo. Ia. Orisi la vai ngale o te fia. Se I fa le o sole. Ngare kakangi o ko fa fonga mai ngare kakangi ora o kerfo. Ono sai mai ali o to we fia so tai mai tanto wo me pa anga le tanto ala tar pro TV. Ono sai mai ia la kalia ku ngi fai ka ko karkarangoanga o le very pro kala. Ai nisi vai nga to te fia so tai mai ai mai se foi le numero se mai ngo mera ka ko officer se tu foi lunga ai mo numero tanto officer tu foi lunga tanto ala anta. I am available. Ia tala noa foi. I le tātou of po ai lava fia vili mai. O au tele lava ina tale. So kikiro ko mako o varu se lau. Tasi lua tasi va o. Koe wharango mela le lunga fa mo le tātou producer. 0800 121 190. You can call me anytime from 12 or after 12. Ioi, o te o mai I le tātou ofisa, tua mai o le sefuru lua, ia, ma whaasolo mai a aere I taina le wha. O varu se lau, tasi lua tasi va o, no merana, vili mai ai. E te maua sa o mai a le eifo I te maua mai sesi o le mātou ofisa, leave a message o masau numera, o te toe tango I toe whaafo I atu. O le kāua I o oi e te, ioi. Ta hua ia, po ai pos kamai kiki, a fia kalangoa mai fo I se kamai kiki a ke au. Vili mai o te fia e tali atu. Ai a vili mai te mili nei lono winga tu antol tatou proklame. Ai o lono atu e fai tala noanga. Whaaftai atu ma whaamalo atu ia ilantou o le aso to wasa soifua maso. Whanau. Whatalo whatu ia ilantou o lo mafuta mai I mautanga se ngase. Whatalo whatu ai. A whapeo leti se whale mai le teimile nei mautanga se ngase. Po o moko o kua sivi, whale mai whai tu malo, miro moa, au kilani, Hamiltone, whale mai lava I Wellingkonge, Christchurch, ia ma district, whale mai, hospital. Ia, mai se foi au Italia, Amerika, ma le lalolangi atoa. Ia wha malolonga le atua ia te oi. Te wha whasielo malosi, ia, au ngā konga whikinga. Neo, isi ka ngā ka whapea. E ka ua kurua wa ave o le whale mai. Whapea o iwa kupuru whale kong.
o tatou ona o le mafaufau lava le o tatou o te tauna sui e kau kurua wa halu kanga ka fre mai fa pe mai fu ila ia lea ia isala ia e kua ia ai fai mai o mafaufau le io o le ke risiango io mafaufau ai sila uto so se ka valea ngai ki e ai le aso atoa ma le tausanga atoa ele ai ma se uma e se kausanga pe lua koru kausanga ele a vesa ka vale siaki ele ai e kere adu ave e siaki o ngi kulanga fo ile le wa fa ale ko mur ka vale ai esketo lava e te tau ona uma le tolu masina ave siaki adu tala no ala masitanga ta ai fai tu ola elo e fai langa siaki o fare mai awange i lololo fuo ma fo awange i ave fuo ma fo ma fa pe mai isa lale lale wa kuaya ai fa wala ngai fa pena ataru fatu foi la se uta mama tu wale i avoliku le fare mai miro mo ya e fa malolongo fo ile tu ile soifua me se volto tele auto a fa pe o e mafuta mai a o lungo le ea wa mafuongo fo ye tu tala nei ona o lo faanga na mai te o fai ungo le masina le na te nei isi tina mai le fio anga o kwamu o yo vayusu le nga maka mai Tautai A'e lungo le valele awange ifa o lau tara ai mana tua fo e le wifi le valele le kongeki ai le la ye si tina na mafuta mai lungo por kala me le Tautai A'e e lungo le valele e maka o ki haleme e afa pe o le ke le kai milingi ya fa taro fa du Tautai A'e le o felele kai mingi po o fere valele le ke le mai ai po o se valele sao po o le ke le a fo ya o e men taro fa tu ansia taile ne va nga o le afiafi la tata watu mo ile mata upo na o fa so atu ai e winga ile tulanga ya le au va me se fo yo ele o lo tala no ina le rivenga o le taimi tolua so tolua i mele so ngofua so lua mele so na nafi so tai mai ina ini so tamali o lo faiani ala to su enga e winga ile maja upu la vale nei mana tua o te toi faiatu mo faiatu pe lava pe o la wata o to lava i ungol fa masinonga o le ale ungol fa masinonga e na o ele lava ia sa ia ile mali lienga e fo ia tu ia le au va le au fia ile fitu se lau lua se furu ma le tolu eka o ele lava na fa ale tu la fonoina o la ua fa matu watu o ele umai tua mai o le fitu se lau lua su ma le tolu eka e iai le talitonunga o le fa masinonga e me se fo le tautonga o fai unga fa tasi ai male to fa le fio anga o fenga o mea patino ia ale fio anga lava i o fenga e te tau lava ona toi fo yatu manga kuala o ka konga nga laika o kuai tūlanga i Samoa ai ona o le tūlanga i manantu malangona ai se meu ke whaafikai e maka upule se whea tūla utala le ai se meu te whaafitai ei o iwa o loa ai o le ko a ke leo ka ngaka lengo ngofo ma le te leo nisi o mau a noa now remember la ukala lo ke whaiaku o ke o whaiaku o ngofo mangi mausao le ai ma se upu whapena o whaiatua rungo nei proklame o ngi mausao ai ma whai ona o whaiatu o le ano ai o tangata lea ua whetule ni mai ma wha whetaomi ma whesota i mai ma au mai ala tō wha maunga e tusa i fo i o ala tōsa ilinga ma tūlanga ia i upu tuu talinga ma tuu ngutu e afu ai lava le nei lava fina unga e mese fo le fio anga le au iyo o le matua to telea o le melea e fo inisi e fio mai lunga proklami ai e na ona ufa malu lua tu ai le vaisua lea e le ai ele o te fili ina i lantou e mawhai ona e mua o fiso ka iaku makaku kalangoa a whape o te whaalongolongo atu e eisi na vaenga fo ilele o se mala maanga mana ia mole lautele ia e eisi a whainga ai a whape a tate e te sau
e te sau e whaaso muta e te mana o e whaasa o le maua pai mala whai e ke kango e lau. Wailanga isi u whapenga mai. Mai, si atau te fia latu lango ke le o fia ia pai. Le hai la. No. E le leo no auto e whaamani no atu. E le ai e le o ia whai. Whamone mo le o au se whaamasingo. Le hai. Awa te sau e te whaatau matatau i lesi kangaka. No, please. No. Sa o se o nisi le. No. Le hai. Ai a whaape ke saua o e ia e au mai se forasanga. E ila si tamari ina fiso ta imai. Au te lo ono le pisi lava foi. Pat mana ia i o le tangata lea. E ila na tustusinga whaalawa i tele. Publications. Sa ia su e ai lea fuanga. O le te lea na ia tango emaili mai e teau. A mawhai fo i ona whaatanga atu le tangata lea mo lea nga iluma. E mawhai ona utango i tau share atu a o lena ona ofiso o ta ingutu atu walanga o lana au mai lana whaatanga ngai mawhai ona o whaasoa. O le maa ngai o le suesu e ngā le tangata le nei. O le tangata o lona whaai ua whipule ai. Io e mai lea fio anga o sale aula. I le motele sana whai. A o le tangata e iona to mai tūlanga fo i peia fo i ona inisio i lantou sa mua mai. Le ala ua receiving, le sa ufa aftai, I receive an email. O le mafia ia. O le publications le nei sa public le tangata lea. Na te tūsi ai nai le a fuanga. O le malaia po o le maunga mū. Le na punga e ta ua matavanu. O le reason. O le course o le matavanu volcano. O le ingoanga o le lava male le lenga pa haide maunga mū o le matavanu. Le la o le kangaka lea o le kusikala. Here's an offer. Ngonga kusia akua. Nala e saua i malanga kusikusinga. I le a fuanga na maua iloa ma discover le ingoa lea male ele leo le au vaa. On the other hand, o le maanga ia on the other hand, ai mana ia tele lewa o vele polo kalamele. Po se meo le ka o le kasi anga ngei le udi. Ai fiso o tai mai fo i se tasi fo i o tangata. E iairo na pi tanga i le fio anga o le au vaa. Ma faso a mai se mau. O le matua mau fa fo i le whaalongo ri. O le mkua mau fa i le whaalongo ri whaingo le mau lea. So I'm willing e whaaso ako ma oko ako ngai vaenga ia. Aina ona avatu whapena, pea ona uto e whaama mawhako. E re se mea la kou pisa i fua i runga la brukarami po i sa o i re sa o. Le ai. Ave tau mea na e tu roula. Ave, o le whaasoa ma le avatu. Se, e o fingofi, e te tango ai kingo fungofu ma e fe tālai. A o le whaasoa ia, ona o lai au mai manatu malangona. O le mau male whaasino manga le au mai e le tusto singa ma le publication sa le sunga ia Mr. Whipule ai. La ule vavita ua tu olo na sofa mua. Ia au te roa wuto o te le outou nai tu te silvia wa I think o lai available online. Le information lea. O le na ia au mai ai. Le mau le nei ma whapea mai. O le afua ngala ia lea o le. O le afua ngala na mauai. Ia le taunu unga mai o nai tangata mai le motele i sala fai tu lou le pa i o la inga sa tuala ia tuala masala. Mai se foi te vanga vai fale male sal muri anga. O le afuanga lea ona uo ese mai ona ole afi. Ia ono mai lo lea. Ia mafoa iai. O le upu lea mafoa i ro iai. E ila dou o le fale tua masanga i sa nganga. Foha iai le sa no le mai le mau afenga foha ile iai matulanga fa pena no winga ele ese mai lava e fina ngalo fo ile ta o fi ile fio anga afenga mare ko akele la fo no fai tau tu ile siko meni a se tasi fo yo o matai o si o manto no o mai sa tau la ule ta ore sofa a tasi le o fofonga sa fe ave ia le fio ngal aki epkopo a matai dinga. Ia e so tanga fo ia le au vaama. O vai to mai langa ko mengi i lunga proklame nafi. Mai i o nai. Na fa do a maua. Le no foanga male ngoa lea. Ina ua tau nu mai tangata na malanga mai sava. Ia. Fekong ia i fa so yo kwa oi. Le tulanga o le mau. Ai se yo fa so aku la i le isi mau le na au mai le tangata le na ma fa so i le auli na nei. O le ummi o le ma fa so.
Whamai le mau o le tangata lea. Whasoa ku pea e watu i o tawhatafa. Ngai e whaalongo. I aso ia. Sa iai lava le ingoa o le whasi ele lea. I le tala tuu ma le tala whaanamua. I se vaitau o le tasi valu se lau. Sa iai se vaa malanga mai atonga. Ai whamai i nao mai ma whasia, ma whatia i ngātai tonu lamba o sānganga. Lea ma liu maa iloa. Ai saula le whasi ngonga le kangaka lea. Whamai. O ngā I'm just sharing this o gere i aluai. And it'll be good for me for imbo o sesio i Samoa. E ngā ke mori mawinga mai. Ai mai se ale whionga leo wa ape moni le. Whamai. O ngātai tonu a po se meo le vā. O ngātai atu o le tō whama mau. Tu lo fo ia pinati wa ta ua o lo ia ngātai ngātai fale a pele kai e makuanga wa e se lava mama ale alia i lungo le pikornga e se mai isi kolokolo a ngā kai fale ai o sanga ai fa mai pengi fa puku ngā ma fa mai le lantou mau fa mai se mau o inana liu ma ai le au va ale ngo mai konga ia so tu le malo le malietoa ai o mai ma na lai lo na fai ngoa lava e ai nga sa ngau I fale ai po o le mali e toa foi po whaka ma maulolo le ngā kaimi la tau fai ngoa inga lo le fasi ele a lea I to tonu lava o sānganga e pinge ai le mea lea ua whaki ai ma riu ma ai ia ka ngaka ia fai ngoa lo le fasi whanua le po le fasi ele le au va ma na tua mai o le uke karangua aku le maule au mai le vaenga le se meo le 1800 kasi valu se lau. Kasi valu o whaasolo mai ngai lungu. A fua I le kaimi le ngamu ai le lava. Whaafai ngofie le matavanu. O le tasihiva o lua o lima. Kasihiva o lima. O le 1900. Kasihiva o lima. Ai peia o le tasihiva o valu. Le nga whako a saua I loa le au sanga lea. Help mai au sesi pe a. O le winga la lea ina whaatula utala. Ili whaasoa lea kaka. Whamai leo le tala. Ina ua tau nuu o lo le kasiva. O valu lea nga malanga mai ai loa tangata mai sa vai le mu. O mai lo la ia. O le mafuanga na le na whamai leo le kala kaka lea. Na ufa alongolongo atu le saunoa ngā le. Whionga ia whono ti sa mga pea. Na ia taha ua ai se whai upu e whaapea. Nga whai ai loa leo le fōwai. E maulolo mai uma I lantou na whaia le fōwai le nawa I tau. Ma mention nai, o le ao ko waku I le whangua le ngā o le au wa. O le whinga ngalo la o le sui lea na mātala noa, whamai lona manatu. E ngake le I o e inga, o se nuu maa vai. A e ngake I o e inga, o le ingoa o le whasi whangua, e pilong lava ia whenga po sanganga. Nei ngua lea, onga o le meanga anga kupu ai. Ai le aingi ka ngaka o ka ngaka ai e angar whangua. Ngar ka le kasiva o kasi. Vai tau ana, ole mu. Lea la e pei whamai le mau asi tūla whale le nga makarangoanga le la. Whamai, lea la e pei e kaupinge mai su enga le nga asau ngoa i le whio ngai whonti sa mga pea. Lenga pe nga mention na inga ua kau nguu mai loa le fola unga lenga kau nguu mai loa mai sala fai e tuala ma sala ma ainga o ke vanga vai fale ma ainga fo ai loa pe ngai kau mention na I talo le fo inga mau lolo ma fa pe ifo o le avaku lo le fangua le au va kusa o tutau mo mai le winga le wo fa so aku e atangia mai la pe se fasi fangua o sa nganga ia po ofenga sa fa apinge ale ai le inga ka ile fa pe sa fa se fa ngangu o la ngo fo ia fa kam mau lolo mala to ele ona ave lole ia yo le fanua lea ma fa to ai ia pe wa sa waso malu tele ma vai ni tausanga ia ua filifilia ua fa tuina lo la to nu o mamalu sai sava o mea umanga e kou kere kau kua mai anga I wharekua masanga o mea ngai sava alua I lava manei ia ma pe ia la ua whaingoa e la tau ia ua whekau I fo I maramaku malanga mai sava I ma whaingoa o le maunanga au mai jar kakare o rau whapea we
Ioi. O whapea. E maanga ia fo i lea. Now, remember o ke o whaiaku o se mausau. Ni ai se ngā mea o wakua i. Ai ona o Samoa o i kongua. O le vala kongua lea ua fele ai kai peor kalar kuspa ia pe ua fele ea ke riso. O le vala tonu lea ona o le mafuanga. Paua ngai o lea kungu. E le i kusili maa mai a kako karaku. Mai le amatanga ina ua foa ma whanau mai Samoa. E le i kusi li mainga maingi mea. Sa ku unguku ma ku kalinga, ku unguku ma ku kalinga. Fato ai loa e ka kou wha mau mea ia inga ua kauhu misi o ngale ma tau nuu tangata fōlau. Pe yo roke waina, ma isi a kanga fōlau waku e a koa i makai meo siamangi. O inga e whako a kusi e inga i ka kou whainga. A ole mea nga saua ile amakanga ku unguku, ku kalinga. Ku unguku, ku kalinga, ku unguku, ku kalinga. Yes. Tau vai ngere ka aronga ngare kelenga fia au Filipingo e whai mai runga o Facebook. Marko a kele o kaka. Ka mafu i e whaasa o le renga. Whaasa o ale renga pe mo le lua se furu o kangaka. Ai la kure o kaka musu a kure upu. Pe musu pe whai se action fo i lere kangaka mua. Ona whaasa nga lea o lea e ule ilu matu ma whai le merenga. E ke rola ukala. Afa pe ngi afa pe ole action le la ufaya ku ngale ngo kango ngo ufaya ka mo afa pe ole action nga ngo kango fai sa o ile amatang ku ze lu ka uruma mo tangutu vatu ai ile lua se furu kangaka ai fo i merka ka muri ai sa fo pe melang action Atau mo mai ole fa afika uri ko nga ren ku puya ka ko ia tau te fia alo mai ai o le mea ko huanga ngu so ia te au lai pele au waa nga feoki ai ku lou pe nga liu ma ai le au waa mai konga ia po ole au waa nga ko ai ko ngu mai ai sala fai tu ala masala ia ma fale uporu sa oi ore urupo one thing o te loa e au mau te noa mo u le lifa iai. E le iai se ngu ma vai le mea. Le angai ka kaunga e malama ma e mangingo po le ale wingo le upule o le nu ma vai. Ioi. E le iai se ngu ma vai le mea. Le anga iai se ngu ma vai. Menge mai le tala le nei. E le moa lulu. Niu pulu. E le avea umanga pa ia mama maru e ka kaua o ngā kūse ola. Upo le tunu. E te taua o na iai lava ni langi soifua mangi pinge wha mau ongi suafa. E pinge ai mea ia. Yes. E le ai lava se mea whapenga. A e fia kari kongula. La uvakua re kalaringa la uvakua la usosoangia. A e fia tari tonu. La uvatua le maulea. Mana tua le nuu le no ufaya tuai. Le nuu le no ufaya tuai. O pala loa. Ile asoa ngafi. A inga ua kaungu mai le urungari i le kuringa le urungari i mai savai. O tufu malele. Sui ai loa le ngorngu. O la ofisiti. Nga sui ai mapa ia mamal. Langa nga sui ai loa le ngorngu ule wale koe parapara loa. Ai fai ngoa ia kufu lele. O ngā le urungari i mai savai nga kuri mai. O kufu malele. Ai inga ua mai ko kofu i le vai lea mariu maai. I whaapupu ungarkala. Sui ai loa le ngoa. Vai loa sui ai ai o mai lea so. Se vanga ngai o lai mana malama i kalaku. La tau te loa mai. Ai sui a loa i a kufu lele. O le fesiri. O iai mangi whaarupenga o le ngari i lea langa ngau mai sisi fo mai savai. Ua sui ai whaalanginga. Nga sui ai whaalanginga. Le ai. A o lai ka mau a whaalanginga.
pinge la le ngā e a fua ina o whai atu. O ila, o le ngu maa vai le mea ngā. Le anga e kau ngu mai. E kau ngu mai ni ka ngaka ngā fō lau mai pe ngā kuri kausi o mai. O la ua mamalu ua ola le aiku longa ngu. Ale winga ua mamalu a le aiku o le awaia. Ai se i vanga ngai. O se o ngā tūlou, o se whanua ma se ele i ngō fōia, ele i ai fo iso ngā whaasingo manga, o lai kasia, le wingo na natala, o lai kasia le pule anga o le ngā whasi whangua. O na fōa i roa lea. Lea lai iai ma upunga wa i me tau o le inganga tō, e ele me tau o le matu palapala. O i e pinge mai iai mea, e se whanga leka kawhasoa i pe e summarize a i roa le vaenga. E ele me ka o le inganga kō. O le inganga kō, a tō atu, o ke le koe papai aku iai, e pule ai oe o au whangau, au whangau, ma ku whaasolo o e kupunga mai aki oe, o le inganga kō nga. A o le matō palapala, a o wakua onga o sau kaukua ma se mele leinga e whaia, e umaloa oe koe foi mai. E le au iai lau whangau, e le au iai whangau walau whangau, e le au, e pule aku foi au, a se o umanga au foi au, e koe au iai lau whangau, e alonga winga wo koe whamea lo whak foi. E se nganga o mea ngai rua. E atangia mai la i le fōa, i le sa whai i le vāo tuala masala, ai mai se fo yo, matua o le whale tua masanga. Mai e fo i ngā vai kaimi. A whai sa whaatawina, la e kalangua mai a whaamaumau. La e kalangua whaamaumau, a whai sa whaakawinga e fia ea, lea e ka ungo ngā kupenga iai, la e le ala se ngol menga, ma le pūlea sa oloko. Laua sui le ownership, ai a whaapea sa whaamea alofa, e a kangia mai o le inganga kōre mea sa avi. Ai whi rao iai, o ifo i ngā, e whairo ko ngu i ngā. Ai a watu ala, a waku iai, ngai fuakanga, me iau bufoai. Leo a watu iai. O leisi, o lau whaasoa le nā, le nā vaenga. O leisi, o isi i la tōu na whaso tai mai i atea. E kakanga whaso kai mai. O suli lau ta ua tu pea langa so kasir ngai sua fau kilo ele ai se le au waa po se sale muri anga. Manisio Samoa la tau te le loa le tala anga le to ina lea. O ke le iwa ai a onga kala anga o le makua a avea. O le to ina e sua fai a te vanga pare tā sala. Lea langa reach out to mai a te au suli o le a inga lea. Ma a mai fo i la tau mau. E lango suai. Le fifina wa inga. E ila le mea inga lesi anga maua mai le meli le na tusi mai le a inga le au sitanlia. Whapea mai asiata. Olo mātou ta mātonu lava. Sā pule nguu i le kaimi o whaifea ngai ia. E ngō whaiak. O te le i wa ai le to ina. Ai ua lava tala anga langa o ke fia o ke muri ka ima. Ioi, i whaasuanga kula koa ma le au popo koa. Au whaito wha. E la vea ai la le ingoa le suafa le or kangakar ngai kuloa matua whetalai a saan muri anga. Wa whailangi langa wholonga. Tasi leo tauwha. Sa utu vai mai ai le to tele. Yes. Ko inga leo te vanga palita sala. Ave kere kalor koi. Nga whaasoa mai loa ma fiso tai mai suli o le ainga le Australia ia te au. Lei kua, le messenger. Pai le o kere whakua se kala. Ma o lātou whaasoa mai ma whaapea mai asiata. E iairo mātou i o enga. I le mea o loo whina wai nei a whenga. E iairo mātou i o enga. I vaenga fo i o loo tau mawhai atu le au vaa. E te le fo i le sila fia o le nei ainga. Ona, e atangia mai o le mātou tama, le tua a, le koi inga. O le sa tausia le nuu. Ia e fuala iai. 100 years ago. A ua whai iwa levanga whai langi ngoi ngō kangakanga anga soifua kulo. Ke lo longa anga soifua mai bel ka mama kua ia ke vanga perkasala. Maybe o se lau ova ma se lau nionga kausanga ngi kaimi. Eioi. Pe a fua atu iei le mātu tuo tangata o whai langi wholong.
O ngalango kai loa iloa. Whaafetaia ia fio anga nei e lua. Ile tau anganga whe malamalama. O i fo i laia la iona mafua le tala lea ma le manatu vai. Sa o whaasoa i lava le mata upu lea. Ile whai ungo le latau sanga. O loo karikongunga. O le ki mare kakala. O le ki mare kakala. O lai ko kongo ko wha mare ukanga. Yes. O le ki mare kakala o ngei mea uma. O lai to tonu o le pa ia o le ainga sa ngau i whanei. A tu le fio ngā to i tele. Tu i tu i ngā to i tele warolo to lua fata ma maulolo. A ko umai i le fio anga o le au waa. O la fo e iai le ko wha le ainga sa kuala. O le ki mare kakala ngā o le melea. A le o tau sila mio ma matou va ai. E o ai malu le malo o e kakau o ngā malu ai le malo e kakau o ngā malu ai kangaka. Ua matua fe me mea i le melea. Ua makua fe me mea ia. Ua pei o re kala e kulou le va au ka maloa o ko ilolo. Pe alo i luma, pe alo i kua. Ua matua fe me mea ia. Iyo. A o le kali o ngei mea o malava. Mo le whaanofo fi malie, ma le whaanofo fi le mu. O lai le paia i le ko wha ma le ukanga. O le susunga le paia. La kou ke kausia rem. Iyo. Ngofo ali i rukupu. O ngai ngā. E alu le malo si orku la fongo. Se fea kwa la ukala lea. O ia la yongo o mimika mo u kafulu le kako wanga nu umale wha Samoa. Awa e alu le kuringa o le sao. E wha lava loa le amoa. Le ale winga o le tala. E wha lava loa le anga nu umale wha Samoa. Ola loa le paunka. Le angon mafu anganga. O le kuringa le nga kuri e rufa si e iku. O le kuringa o le kanga loa inga ia wha ulo. A nga wha lava loa le amoa. O le a le mae ma le hika. Nga uma. O le si mai ai le kawa funge fe ai sa la fire kangaloa funge fe ai. O le si mai a kua e le se ka mai kaua. O le kaua le nga si mai e le ai o se ka mai kaua. O le kaua. O le fe vai a inga le ngā o le moko upolu ma le moko sa la fai. Ai nga mafua o nga ngau alofa. Wa le ngau makau. O nga ua kalo mai le fai la kun makafanga. Wa mafua nga koe ola. O nga o le kofa wa kakala ia senga le kofa ku ia kua. Wa kakala langa ako ponga ku ia kua fupule ai. Wa le yuku fasili o le afa aku ia kua le kama ngai lo mangava. Fa ngau lo markama maua lo ngaingoa o ku ia kua kolonga kaua. Mafua isea. Nga mafua a o kaua mea. Ele foula mea ele vavai. Ele i kau, ele o kau. Ele o se kaua ia mea kukupu mai. Pe atato uo ile anganu. Ele o se kaua. Ioe. A tonu peye ne ma te ile vai le li taimi o soifuanga. Ona o le whaakerisiano wai ai. A o upu i kaua ma mea whapenga. Wa mawai. Aenga sii mai kaua. Aenga koe ola kaua. Mafua isea. Na toe ola ina ua tatala le tō wha. Nga koe ola ina ua toe tatala ma whaalava lea moa. Nga wako whapenga. Ora mātou ngā luenga. E ngai peifo ina uwhai atu. E iei le pou ora sua whaasianta e nofo e tala noa i malia ma vaito e lau. Yes. So kifa mai ile anganu. A fai e tapisa matele ma fai se tala asiata. Ile mata upul nei. E sila fia le ya e fata ma maulolo. E sila fia le la vai tu sa mau. E sila fia le au matangi ma pau e fitu le falo le mali e toa. Lo mato vano no fo. Le ngai tasi le ala fale na sunui. Na sunui tanu mafili ma vaito e lau.
Tu o le sua fatupai. Ai ave le ao le ngato i tele. Iyo. Le ala le na e afuai. E avanoa le pou o asiata. Ia, i tūlanga o le. Sao whaima. Ma le whaletua masanga. A whai fo o te tala noa i le taua o le pāpā o le tangaloa i sa la whai na masi i atua i le whaletua masanga. O le mafuanga nā o le whaalanginga o kamai o leu ma vaitimu. O le vangana i tūla whale. Na au tau le lea i le ana taua. O le mafuanga. O le kā vanga ngofo o le anga o la ve lea lofa i sa la whai. Ia, le wo utale tala noa antu i nā vaenga. A o le tō whama le utanga. O le ki lea ma le te tala. Ia ola fo le panguta. E ia nai tala na maua mai fo. E ia nisi o nai ainga ia i nuu ia o la ua. Whaila la tō tautua ia whenga. Ia. E peia na whai atu. A whai o le tali mai fo ngāre malo. O tu antu o eka nei sa ave wha tu la fono ma fo ai wha tu la fono ma tu langa. A o fafo mai loa. O mea patino ia e toi fo i lava ia whenga. Se e matala ia senga. Wai le upu le papa i ngala wha mai o le papa i tauanga unga ka e wha amalie ngata. Ai na matala ia senga. E malie. Ia. Tua tule i o tau tawatafa. Ia le navaenga i le fo i mata upu. Ai o ke lolonga fo. Ia e tele nisi ia o le ata umawhai au mai nisi ia. Ia pēno whai tole ai. E o su enga kongu i po fea le aunga le sao ma le tūlanga ia le au vaam. Lai ta o to lava. Ia i malai ola ma ngā fuanga. Ia upu tu ia wafo ia. Ma malu tau avel inga sāntu wala. Ma le tau singa ama tua fitalai. Tato atu malolonga fo i mai. Ia ona tato alula ia lea. Se lau tau sanga aile i o le malolonga. Se lau tau sanga o le tina mai sa fotu ia pālepa. O ana na file na ato aile se lau ma le tasi. Mo le atu whamonianga ia o le aso soifu o le tina matua ia pālepa. Mai le fionga o sa fotu. Ia po o lau fionga o ile sauka mai ka ia la vea. Iliui. Lau fionga iliui. Vai. Ia, manuia lo aso soifua. Ia o le sao to mai ta ia o le aunga whaapai ala vea o le li o le tufu mai la lasa la whai o so le to maloa. Wale fio sao e whama sao malau le tupu niu mo le whasau. Ia ala le tai le li o le tu ala whala whatuna o le li o miyama. Ia, whamanuia lo se lau marakasi kausanga. Ta fe he le anga le lei o le tua. Mo le tuelo whaanga mwhamanuianga. Ia ire nei vanga o le fiafi mai a asiata ma le Tautai A'e. Ke lor meu ke fiafi ai. Le angora mātou vāno no fo lea ma sa fotu. E iai alo le lilo mayama. Alo le lilo mayama tu mai langi na mo o ma iai asiata va mai la vea po le lilo mayama. A wha ngauso waka li inga mai la ia se ia di ika iai lo ungu. Iyo. Lala iai alo le lilo mayama la tau langi a mātou. Ta mo tui ma seve mwhanana. O alo ia o le tatou vana no whamangu ia lo a soifua lo whionga ilioi. Ia wala vai a mea la ilo o mai sa mo tatou malolonga a fo i mai. Tatou me ilesi tatou updates. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Oh, wow.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 2 that drab right out. So come into the Color Shop in We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Wajile faso marfitu miruta uta daily July 5 ile taimi manjo ni usilodei ya utero fo le moti taimi fatasi Samoa ya utele lo ya ipo walanta ile level po America po nisio vaveao oro te lo le taiao le po fasolo le taiao Israel langa ya sia u pa anga le le tanto Blue TV sunga ya sao e mafuta mai masiona a inga Israel o kaukai amu ya oi iyo sa di sia ukamanga fa kuroa ngai mai amu ia o ko ya mai wa lua sa va vadi mai yonga wa imisi ya Yesu wa imisi ya Yesu o pe ke ruma ya ko amu ia o na wa fo mai malanga fo ile ave fa fo isala fo mai la ukamanga ma ko karkala ngo asi se va aila wa ukango de mai wa ukango de vingi ai fa makala fia ma wa ukango de vingi ai va aila le ai or pefu yo me fa makala anga sao fai ma va si kama vo ngale fa wa markara ngo pi o fele ai fa mai si kamikida ma ko malanga ma ko kale sia kwa fo mai Israel wola amu iesta malo va ko mai o ro sa va vali mayonga ma imisi ya sa va vali mai Yesu sa va vali mayonga ya a foi meditanto ba por kalam fa manu ina lo to le sela umre tasi tau sango sitinale ia nga le fa vetai foi fa nau wa kasile me misi le mafau yo ki fa kaya ila to lo o tau sia le le o tato matua fa kaya ki o lo ko si makua le ele fa ngofi tau si sela tau sang sela umre tasi olo ya o ye iru mo karo ka ke au se sela iyo ya ayo yo le ia nga le yo le tuo au le o tina matua ai tatou tele yo antu le si vai nga le no mo what information ela fa so na fil sit seni Samoa a sikseng New Zealand e ile information na fe so ta i mai nisi o tamali ma fale tu o le tunu u nei New Zealand o sa ka u ave le maule e ile le information ma ka u kia o ke fia fa so ko o ila e matua i fesilingi ai lava le saunga le kau amai ngi ka o le kuangai i de mele a o le wo fiso o tai mai nisi sai le mafutanga le mau sikisengi ngai New Zealand lua fe male tolu le na toila langa i de mele ngala ko waku e Samoa e la me maria nga kupu e Samoa ai se yo fo i mai ai te o pa u ye te mo auto malava ile matako de tu sanga e tau lunga i de por kala me fa a matore nei tu sanga il vaya so mo o tireless really fa bela la utala auto malava le mafuta mai atunu i fa fo antu o New Zealand e po ngai la fo ia po a e fina ngalo ia po e mai so wata a family photos send my to le page le Tautai A'e po le Blue TV ona o tango le au vatu lunga le tatou por kala me le so te au. It's optional. It's up to you. O tau ia isala eru. O iwi kau kei roa. O le sile wa le vanga fase e mai au lakau sanga fa mai o le mafuka mai i Alaska. Ai po e mainga. O lalo uru i fale arupu. Po e mai so wanta. O e malo ainga pena o e malo to lua whatsoever. Po e mai so wanta po o runga fo o se va po fela. Ta o maile o nga ele po le ona pito le lalolangi po fele ki ai. Send my lanta mana ia. O le aso atao. It's a dedication to all of you, our fans. Pe umalar kak po kalame kaya o male po le ikula mua po kalame. O avatu wa tato wanta ma
Ia, au e ko ke pole. Ia, pu e mai lan so wan tamana ia. O foi ke haru a fai ia ele o sau kenge se palang. Ele ai se mea la e anu fo fa ngoi de palang yor ko ofisa se pu e se ruak. Ama so le pu e sa o mai lo waka malo to lua malau fa nau. Ia a fa peolete mafuta mai Long Beach i Austal o ai California pu e mai ina. Ia fielo foi. Send by la e tonu. Ia e fa awa tu ai ma tu ina tu ngal programa le so tao. Ina ua mai ala u por kala mena na fisa o fa so to ile mata u pu lea na langa langa ma au mai ni so tu singa i lungo le tato social media. E tau wala mai i se au ngani ale ta i ole tu ngai por sunga tu ile epa. Le ua fa manusina ina i lungo ni so por kala me ma fa pe ai. Ua ta tau lo le fa nga malo ma le fionga tama ta i pale mia. Ona toe tu ima faia le mele o le siksengi ngi asa mo ngi usila. Wa kaun ko fai ro. Ai mai ale o le porkala melena. Ai fiso o tai mai ai loa mariko ake le onisi o matutua. Po o tamali o le atunu. Sa ai filo ai i le maule ai le kau avenga i la lo i Wellingkonge. Ai fato a o wiloa ai fo. Nga ave fo i Samoa nga o ai le ofisa o tuila e pai Samoa. Ioi. Makaukia. Na fe so tai mai ai. Malato fa ai loa mai ai fa mai. Fa fe kai ai a asia tau to e langa mai ma fa manatu ma fa manino mai. A faila o le nga o sa ngua fa pe nga le sa avia ma pale mia. Mai le fia kausanga. A o le this information o le au mai tangata ia sa ia i le maulea. Tau sanga loa fe mare toru le fai mai elma enga le nga koe o ai. Nga sa valia i Samoa. Na o sa o ai le official bale mia i Samoa. O jailo afa pe o le fa fonga mai le to atele. I Samoa. E au ngā fuila le informations le to te sila fia langa e kele o ngai kako wamiu. E le i sila fia makako iloa. Le fa pe ata to ele ilu inga ngai ka ngakal mele. Sa o lanto loa fe mare toru. Fa mai le maua nai tamali inei. Sa matou sa valia i matou wo le official le pale mia o Samoa. A o tula i mai le sunga tuila e pasa i lele. Lupe soli ai. Malia le ngoi. O fakulea. O le ala se kala. Ai vai mai. O le tala na au mai na ua sa valia. Mua te ena. Ke enga nga makua ke enga i ko inga. Le sa avea ma pale mia. Ai ai la masau noanga na au mai ai le teimi lea. Fa mai mare sau noanga. La au kou sanga sasare ngā mangu api. Ka fiola. O le tala lea. O se tala matua faa noa noa ai. A o lea wa finally. Wa toe fa fonga ku kanga kai ko o nisi wa fa ilangi fo longa na fa so mai fo isi tasi nei o tua malona loto nuti mo moia onga o ngisi o le mafkanga le ale mau siksengi nga kau mafaya mata wa va me ina le nei mata opu wa lango mau me ti sa wa marliu ngai ko inga nga sa valia mo isamo ai wa ku official le pale mia fa yaku ai ai sau de kali ko ke sanga sasare ngā mangu api. Oh my good boy. Now, a tatou mafau nge wa yeise se fa pe mai se o nga me o porkiki. Oh. Kadi. O ele fie fe kala le e ke le porkiki ro wo langa aku. Ia. Awala tou te au mai upuia. Awa tou te mai upu sisi o. O mea ka o upu sisi o. O upu fe alo alfai. Ele au nganga koe amaya ngā upu mwha pia mai. Luka se aso asi ata sa o lelei sa o yairi sa vali le nā lua fe maritoru. Si? O le tangata na fiso o ta imai. O se tasi o tangata ma o te wha amau nia fo. O lako alanga le alanga yo o mai le kaimiringei. O le mau siksengi. O le mau siksengi. Ai fa mai ngoa i Samoa, which is okay le iloa la ya ule informations le. They are willing to open more informations ile mele. Ai want to sa valia. Mga kuala, o le ala si la fia le lei pe no ta ore so for fa lo longa le fionga ya anai. Afa anai.
o ta ua sua fale fionga le alo li ia fepule e semi. Ma nisi au to ina I longa sai ai. Nga malama le ia la ko inga ia. It's a government to government approach. Ele o se mea fo ile le pe o soro ke e yang fai le nga oi fo I lumor falo malo mo isala elum pare skinga. Ah, ese mai solo ke e o le COVID-19 ma me fapenga. A o le mea la lea, ngoinga ngasi la fia le leia ngai ko inga ngai. O le ki mare kakala, lai a o le pare mia. Malanga ai loi sa mo lua fe matot. Eoi. Ai o aku, ai sau le kala mua e ke enga. Ele kadi yan nga me ko ki o mai ai. O le ale mea, tolo. Manang o fisiri, o le ale nga mea ko ki o mai ai. O le ale na mata upu tau ti o mai ai. O le kadi. Whakau ngu ur siksengi le nga fola. Le nga I o enga mai o le Privy Council. I perkangia. Le na manu malo mai ai I le tasiva valulua. Wakakau, ai sau le kadi. La au kousanga sasara nga mangu a pe. O le alala na whaalia mai fo I le whaangau le malio nei nei tangata na fiso tai mai ana nafi o mai le tai au nei. Le ingei ma whaapea mai. Oi, a koe pisa mai ngei la mga mea, ale a mea ngonga le kadi ai se ana ia te enai. E sa oi, o le big deal ana ngā le ieri keimere ngei. Na mafua I se a. Na mafua I se a nga le kadi ai ngai. Ai wha mantala a ke enga fo I la ma wha pia mai le sau noa ngā le fionga tamaitai pa ale mia. It's a good idea, but maybe not the right time. Ke lola ukala le la ufa yakua. E peia le la to e wha o ngā fo I nei tactics wha pia e wha iei wha kosi ngongi wha ngā paroka. La utala le, no, this is my general opinion. O le mea le iai, wa peia la pei tātou fo ile le na o ai lea, wata kakau vinga ko makaala kako. Yes, kangaka, kako makaala I ngi mea whapea. Kako makaala I konga fiki. Au iau te le, o ke le alo ai whaila utala lea, tātou mataala I le mea o le tau ioi, o le kau whapesto le la a koe whai mai fo. A lea mangingoa. O ke loe ko akele fo isi o lae nga HRPP. Lea na sava vali ai le solo lea e kau mawhai o aku I ngā kaimi wangara kasiare. Man tu fo ngā kaimi I se fast ele I e mo ia na o le tasiare ma lo ma le paki le kau ke paki umai. Ai avaku ele kaulia ke enga me fa mai ko sanga sasar ngā soro fangua kulo por ngā mangu o pe ua make. Le winga la utala. A le fo la uto e tau wha aufi mai le nei taimi ma toi tala noa ina ma toi wha pia mai. Now, a le wha akau huinga e whai ngā malo lo kula I mai e ngi kaimi. Lono winga e le tau wilo o se tātou o se mele le laka ko whaarongolongo ngei o le apka pisa mai la upor kiki. Now, o ke le ka ua ea ungi whai ngā pāki lan mele. Le ngai tau te le loa. Pe yengi si pāki o ngo mapunga mai ai kua kua ngi whai ngā me ko kupur ngi kaimi. Yes, but I do have a feelings. E asal whaiva ai le asal masalo. I do have feelings. E yengi si pāki ia la awhepunga mai kua kua or whapea mai a ua le ngana mai nisi o sui o le HRPP. Yes. Ua le ngana mai nisi sui o le HRPP. Where are they? O whea sui ka ika ia le HRPP. O whea sui si ngia le HRPP. Where are they? Ai pe ia e ongo wha o ngā mai fo i le au porokiki le melea. Mare maka upu le i sikisengi le ngi usila. E kau wha asufi mai e fo ngi pāloka o resi whai ngā paia inga le la saungia koe ngi. To me, don't even try it. Yes, don't even. Ia kia uia. Le o kere o whaku a mea ua whaia le sikisengi. No, that's not what I mean. O le wingo la utala. Aungi kako koe se e kia ia maukala. Awana I tātou toi se e tia ia mautala mwhape mai ia a le whai alo en malo ngei mau ke aku roa resi whai ngā malo po ai lava. Remember, o ke roka ua se HRPP, I'm just saying whichever party le la punga mai, ma au mai le mea lea. Mau ke aku roa whasikisengi roa, mau ke aku roa waste of time. Yes.
Don't even try it. What a waste of time. Ioi. Ke la ngonga, o lea ua iai le ko whama mau, ma le ko whama ngingo. A le fionga tamai tai pāle mia. Wa leo whaafonga mai le whainga malo. Eu ke rofo ilanga sile fia ele ni mea fou ia tu enga walanga o lea sa iai uma fo ie o lo tai tai ia malo le tai mil nai I whainga malo tuana ia tu. Peitai. O ko sile fia mo manto I loa ele ima whaianga whaia se whinga ngalo sesi. Ia. A kauso sofa kuloa. Ia e kasi ale. Ia le mea sa taulai uma iei whai unga. Na o whinga ngaloa o le sa tu le maloma. A vea fo ima tai tai o le maloma. A o le whaanonoanga la le nā whaafitai ia I lantou na omi mai pe na vili mai. Ma whaasoa mai. Mai whamai whai ma le lantou mau. A au fia mana o I tā pā wha mau maunga o nei mea. O loo ia te I lantou wha mau maunga. Ma pine wha mau. O mea ia ngala ko sa valia. Sa valia Samoa, sa valia la loi Wellingkongi. Ai mangkua la, o le ki markakala. O inga pia kangia mai. O la ai a au tātou. Wala ngai o lawa I oe mai per kangia. O ila tau uma. A soifua mai le kasiiva lua se furu pe o le lua anga I kasiiva whaiva. Ma e kupunga mai ai. Siksengi uma o komeki. Iyo. Ia. Na iai le fesilinga o fesilingi ai. Ia. Pe fesilingi ai fo ile mau manisio ila tau. Ile taimi lea. Ai wha amaka o le aso kou whinga ngalo. A wha tau nuu nei le nei vaenga. Wha amata o le a tatou le toi. O le eise mafuanga, eise kua o paka kua. Ai wha mai le maua nei a ila tou nei. Wha mai. E atangia mai tua o le te ena e le sa avea mapale mia mua. O kua aku o longa ke enga. O lo ka oko mai se mafuanga wha pia. Wanga fasiringia po le ana mafuanga wa ke enga. Ai o le mafuanga na ta oto mai tua wha pia. Ona, o le whaapupo lenga sai ai. A tupu le mea lea o le sikisengi umaloa. E ono ese umamaitanga data mamai. E te tau ona tua I aile malo ma whaile whainga malo Samoa. O le au ese mai wa mangkuape o le awha o ngā opportunities e o mai ai lo I ngei. Ngā lulue ma pei e au ngā tu I nei lo la tauto mai. Whamai o le popo lenga ngā mara whaafefefe ngā sai ai. E ki ron mai ngai le no antai mata o pulea te fa ku pela o palo le a faila o le fina ngalo le o le sunga e lesa avea ma pale mia I le lua fe lua kodu ai ko ke lo o ko po ai a fai o lona popo enga le malana ka peneta ma le fai nga malo inga I uma enga wa ka ko sikisengi uma ngo mai umalo le au ka mai lo ia fo mai o a uma lava le au fai pepa au fai longa au fai fuspa au fai wo mai lava I fafo ai tia I lo tanto whainga malo e whai e tangata. Kua ka ko upu ko sa wala ngole upu le whapea mai. I o umar au waka mamai fafo. Longo inga o ia la ngof. O le au le aka mamai. Pe ata tau tu I upu. Lono winga o le au mai umar au waka mamai fafo. Ai ku uele malo e whai e au le aka mamai. Ai a whaila o lea ua toe a ese tō wha I le taimile nei I o le itua ngai. Wha kupu lo le taimile ngai. O lea la le kua o paka kua o lea mea. Kukuri uma mai lo I whafo taimile ngai le au kama mai. Ioi. Ia te au. E watula uia motu ngā awha malo uvai vainga. O se manatu e vai tele e tea. Leo o whekura ukala. O se manatu matua vai tele lava. Ona o lea lei tu. O fea o ngao ai Amerika Samoa. O fea ua lea ia inka ngaka o Amerika Samoa. Tulo le whafonga mai woma pa anga Tautai A'E Blue TV mai kukuila. O fea ua whao ai. O fea ua whao ai Amerika Samoa. Waiai e se taimi, waiai e se kaimi fo ilele ua kako whaalongo kunga u whapea mai, la le ua kwa su e ua nga o whale ma ele ua le ai umankanga ua o uma le mainland. Wala ngore ta ungar nga whaspanki o, a kara ngoi kukuila, a tala no America mainland.
O fea ua ku ua umai e kangaka ngu uku kuila ai me ere onge kangaka se ere onge e o isi ai o mai isi ai fa o fea aku ia isi ka me kiere i whanganga iyo a ole ale ao ngā o le saur ka me kiki ma le newborn babies every year le anga o le suifuanga e whapenga e o au mai au vaku e whapenga o le winga lau lau tala ere se o ngā ongi mawhau ngā mea ma ngi konga fiki ai ronga e kupu a whai e le lava ia kukuila i lau whateita inga le lau vatua Hawaii le sia ku yes o le skeke moku ese mea lea o Amerika o fea ua lea inkanga ka Hawaii o fea ua o umai ala ia tangata lai whatauta ia le skeke o Hawaii lai ia tangata ata mamai e whatauta ia le malo Amerika Samoa ele onge a ole manaia lava ia tea entaito pea i le sikisengi ia wala tonga fitinga ma me whapenga healthcare leo ke whai akuai iyo awa a whai ngofi nga sa wala yes o au fasikisengi ka ngaka ia ma ave le anga e kakauanga i fo mangu ia kasi i for fuingiu le lapalapa a sikisengi ala maua e oele ko inga me foi le le dual citizenship ia ona me la fia sa wai fu ke fia ngofo ngi usila pe afa ele ya masa me o mo ngi usila ai alu ja mo ola fa yelo pisingisi at least entitlement ke sa wai e ke sa vai le forma fia nga yo ka ko kanga ka ye uma kulo mamali liu i Samoa a ongi ko nga fikinga it could have saved their lives le maua ya kungu ngi o mea ngā wai la se mawhauwhau. La ngai pa wale mele haru wai mawhauwhau o e fo ero kai ka ia. E pe haru ngā oru ngā i le level mawhauwhau. A o iai ese taimi o mai ai lalo si e tato level whakasi, ma mawhauwhau mai mole manguia o e le tango lima. La au tō mawhauwhau wala ngā ole au, ngā ole au whaipinge, ma le au whaika ai, ma le au wakamamai. Ai whawhewhea le au le kango lima. Ole majority ngā mara ko akele. Yes. Ole majority. E majority ile au leka ngorima ma le au mid classes. Aila I kau o fō ma ia pe awha apengi e kupua ese whaalawe lawe pe tupua ese oso whaafua se ise mai ongi mākua, ongi whāngau, ongi kangaka. Ngā kāwha whau mai. Ai tupu se whaalawe lawe ma wefa penga. Ai awe le whare mai. Yes e whaatau nuu atonga fitinga wha maoni e fō mai. Ai uma enga o le a monga ma le whaafafa e amo e lesi kangaka konginga o pili. Yes. Whaamakala e uma enga sakakau o la kaongo sifuru afe fiku sifuru afe le pili lea woka ki ngā inga kukongi. Whaamaka sakakau nga sefe onga o le alolofa o kako ka ika ima fi ngau le mea le ia kako sikisengi e katu umaile ngā expenses. Awalanga o le upu tautino o te whaiatu o le whea ngainga le Treaty of Friendship le whai ngei le au mai ai le avatu le 2 miliona e whandai kako kong whikinga i au mai fafo nei matangata. Believe you me, nga o e ai kauange ai e ave e wha mua mua mea. Yes. O le upu mongi ma le upu kaukingo nga o le ai kauange ai maso o kanga ioi. Ma maua so kanga ma va le ma CEO or so fu ma lo inga ma mingi scar so I'm not just focusing now. No. O le general yo la ukalangoa le uke kalangoa kwa mana ye. Fiangi kangaka o mako ainga. Kau mawhai e apalai ma averi ua matua uma ko inga li poki ngai fo ma inga ave vaenga le lauke ilo inga meo. E amai ia ko hui fafo le ma se mea. Feokia, lai ma se mea. Yes. Feokia e lai ma se mea ngā maia. Ai ka ke i roka whekau ingi usila. Ai oka whekau ingi maskanga ka oka se malosi kulou. Ai ngā sau e whaapare fuafua. Wā kuru whafonga re kungu. Ia. Ngā sau e whaapare fuafua mare kuloua, mare maisua. Ai sau runga o por kalame ia. Ia.
Yes. O le fesili la kupiko lo mavau. O fea la lai fata o toa i le palengi ma le amio kongo ia mea. Lenga. Le vaenga tonu anga re ka ki fai aku ai. Ka ki fika, yes, e tanga tai nei langa, e fo ia ia nai nisi, whawhekai ia, i ngai ngisi fo iyo, iyo. Wala ki fo i waka vai akunga wo mai ngai ngisi o, iyo. Ngisi o mako, ngu ma ngisi o mako, whawhekai ia iyo ngongon wo mingi skar mako, kama mai vai singango, wa makai ngo ka vai e waka ua mainginga, waka ua mangi ia ko ia sa kaua ma, iyo. O tele na tia le na mea. Au kere longa fo ia o sesi kausanga la mingi skasak pa ikea. O soi fua maloloinga. Pe CEO sak pa ikea. Ele ka wiro ole akumu mai fo ina matutanga tori tu malo sak pa ikea ya vango. Wai kai fa pe ngar fa ngor mereka ki vai ko. Ai a fua ku i mole o ngase markinga i ngo isi ngase sode. E feo ki ai ngase sa kaunga mai ingei. A ole kele mo mai sua fa papai au mai ngai rungo video. Ya. Ioi. Ore kele o isi nga kale amare furu ai su nga. Ala wa ave fa akayo. Iya. Ai aru ai su nga. E kausonga mare usor ko ru e fanga wala finger ku ngangor kamar lo makua. E fa ngaru ngai o. Ma vai tatou ia. O vaenga iau ke pisa ku ai. O vaenga a fai. E manuia lau tele e ko akele. Kai pe yor pro ke kilele. Kei lor pro ke kilea. Kai fa pe umare sikisengi lea. Yes. Fa pe uma. E a tea ulaia. A fa kau mu urmelea. Sikisengi ma entaito ilato. Fa ya leo lo sikisengi. Ai ngongo fo isa mo ola manga ya. Orka ko pro ke kiwa manga ya. Ai a tonu ole a tatala vanua e kele o maile o ngai kako whanga ue a onga. Le sila ngā mea maria e le kauria qualifications ole NUS le ipe asa wingei. Yes. E ke sau malau fia a ngai ke fia a mai papa i ngarangala. E le kauria ingei, le ia mako ngi usila. E ke koe sau, e ke koe alo e koe whailau pepa ingei. Ia. E ke sau malau nurse mau mea ngā e vevela mai ma oi mo kōkua. E ke sau, e ke chao kea i irme. Ia. E ke social worker i se ronga ke koe alu. Yes, no, o kire o whai ako says, this is reality, this is real talk. Ai a wha pe anga wha pe ngai lai ka kala mai sik sengi dea ma whai mai kaimia. Ia kaure kuria fuar papa ingarangala e su e kong ave ir ka maro e se mai ala le ko igarai o tako. Le langa me lai fai o tako. Le kau apu. Ioi. Lai a o onga, lai maua le a vanua ya o onga. A ole mele iai, polonga le whakau sanga le kuringa o pepa, ole postgrad ole i o Samoa mga mea uma. Ai sau ingei, ele ai ke koe polonga fo e ke koe haru ke koe sau whai ingei i su engor mea ele kauria. Tulo. Ole a le winga o le whaasoa le uke whai aku ai, anga moe maa ngaku kako kai ianga amaka melea. Wa leva, o le kaimingei, wa tātou maua fo i wha manuianga lai ai kukuila. Ea, e sa ora ukara. Ngā kau ngase a, ave le mainland. I'm going to New York. Lai ave le mainland. A vai ka ko iai. Ma fua i se a. Ia. Whaafitai o le kau ke sa oloko. O le tau te tūto a tasi e pule a kako. Ai ka kauwhi on kako maka poko. E le o nge la aur kako kungu. O isi ka ngaka. Ngā fio mai ai ngei. Wha o ngā kako sikisengi. Wha o ngā o ngā lelei. Wha o ngā ko mai ma o ngā technology e ngengi usila. Facilities. Utilize them. A uma. Ko e fo i Samoa. Build le kako kungu. Ngā e sau i ngei ele o e se civil engineering. Ai ke fo i Samoa. O oi o le insingia. Ngā e sau i ngei o oi o le whaakaulopa, ai e fo i Samoa o oi o le mechanic by trade. Ngā e sau o oi o le whaakauwaisalo, ai e fo i Samoa o oi o le PhD. Mā fua i sea, ngā kako whao ngā le manoa lea. Ia o anga mea ngā le uma e awha mai langa e o mai ele au popoko. E no can. Le winga lau la te tala. Ia e au ngā mo le whainga malolo o tūla i mai.
au ke longa ai anga faile nga vai kai sa kau fai ngo fie fo ima fo ngi usila wai mong ya la ele iko akele le population so sam sa lo maku sa fio lo longa fai la vai kai mi ola ikikir ka ko popula sa fio lo pe anga io ele wadi e nga vai kai mi ola ikikir ka ko popula la ngengo wasiang kama lation lation fa population ala luar fa kan ngom ya sa ya lo mo sa fio lo sa como fai nga vai kai mi ora ikikir ka ko popula ale u fai ngi wo mo kwa ke ler ka ko popula ua mantua fai ngata imia lenga ua mantua tele tato popula ua tupu le tato populations koe avaku ngela yangi usila ai saure fai ka wa fa yo kanga walanga believe you me enga onga selau varu suru afe peru selau afe re Samoa mana tua o lesiko kele le ya kungu ifafo ele ngofo mau ia ele ora ko akele le ifafo fa pe ngofo mau e ko akele kero e ko akele foi au le ngofo mau ifafo ai a mawala a makala la le vango ai su e ko ngi usila fa pe oh my god boy aka ko io ingala il kaimi ngai le lua fe lua far melia longo winga ole aka ko kilo ile fa ngofo fa sikisenginga ole sidia ile fa se la wafi ya include ai male au mal ila towie ya tunu ifa fo ile imangu ya pepa longo winga kilo ko ngi usilo pe lima se la wafi a familionga fa pelo ngoinga e ure manga varupo o isa o ko ku male uru ka maro laksin ngoinga e ure manga va lu fa pe really citizenship to offer to these 500,000 people ai anga fai ile kaimi le anga o fai le mele mua o misi mai le fionga ile lori ia va ai sau ile ko ori ia to filau eti ale sana misi mai ai o ka fio loro popular ale o mai lo ia stui sa ma wa lua fe mar ko mo ia sa lo maku ala ile I kedes ka ko popular ale ala o mer kai milingi o makua I popular ya ona iva henga ia motunga af ena ona fata atia tu pena ai mana tuor sa no anga fa mai peso nga sa sai fiera nga mangua make makur fa nga fa fonga samo lo no winga ya tangia mai le tali na tali ai le na ave mapale miele na vai tau o matua unga piu se fa moe ngaola ia yes ore kala nga ar kuspa ia so fa moe ngaola ai saule kadia le sa ave pale miele na vai tau e sanga sasa I fea le nga mangu ua mate e tau mai ai there is no tomorrow e sa oile pesi if tomorrow never come kusa makua pingi ako ar kamangan pesi furi tomorrow is another day makua oki ako ar kamanga ile tali le na tali e sana sasa I fea le na manu ua mate e tau maina ua matua unga piu se fa moe ngaola e to e fai ai lea mata upu ai a faila o lea e kalangoa mai le taimile nei o la iai there's light at the end of the tunnel there's light there at the end of the tunnel lo no winga ia ka ki akula I ka kofenga malo utula imeni tati atu ina o lo iai le tangalo tusi moe mana tunatu pe o le tala le tama ana ia moe mausufo I pe o le tala le ana tau ai le o moe noa ai o lo fa so ala vai manatu mama fo ngai tufa marilingi mai ia le tatou tapa usidi le langi o le fa so fa ai uma le tala fa ai o le nei fiafi e tatou telei tau ma vai o le ua mauale motunga afa mai ise mau fatu tu ina mai Samoa ia ola ua mai ana faia ia fatu tonga fo ile le ale sunga ya Samuel ia ilu molo ia o mai a ona faia le fatu tonga fa le tu la fono
Ia, ilu molo ia mata pena ilu le mata upu lea. Mole lu ina iluma ole whamasinonga. Ia, manga ia. Si o kango play aku le video lea. Whafonga mai le video nei. E tau walu ngai ia manatu malea o te lenga ole. Whasoa. Ono le utatu wo mai mata upu lea Samuel. Ile mori mauar kamalea. O le talala na umaua nei ia ile afiafi i se mori mau whaatuatuaina. Most trusted and reliable source. Ua mai au na whaatautoina. Ia, o se vaenga ua levo na tau mawhai le melea. Ia, ilu molo ia. Ma ua tāpenai. Mo leisi stepu le luina. Ai si o koe, so kango ai watu le video lea, no umai e lunga e sisi no sheinga mai le video lea. O le saunoanga lea le pristine o le motafono Amerika Samoa. Iyo e, le talinga, le fionga fo ia tau olu. Ia tua olu, sorry. Lea lea au watu e lunga. Ia ona fo i meila ia lea. Ma fau lava o e le saunoanga le nei, as if o le tātou whaatangi lea. I le whainga malo mataitai. E mea o loo tutupu le nei taimi. Usi mai lau whamla me moam lau whaafo. Ue ka ko mauka tau sanga ni. Ka upu poe o lo ke lea i le kua lalo me le kua ma mungu le kua. I le le nare whai o i ka whai o. Ka lia koe le kua mungu po. Inga ia mamla mai. Sa ka koe inge me le rine e se saisi e reo i e po waro le poa. E mea ne ka whai ke ngi mea. Pero garue koe garue o. Kine ka kom ka upo fia wai kongo le se saisi. E me ia o mai ni, whai ki o ngaka. E kere o wha kongo rai whai kongo kanake. A whai pe sao ngā mea. A mai whai susuanga, whai hearing, whau kuar ko wanga. Ma whau por ngā me mo ai por PacificEzy por malo. Era conflict, kere whai ki o ngā la kongo sau. E le era sisi o ka kono, whenga kari a kuse wangawa mai whaisu suka i mengi pe sa. E o whianga utu whi maus kar sa o ar kupere whami dioga po whewa ia. Rana mese bank statement pa maungi po whea sa o mengi. Kere hoi le mui ma le munguru le sa kua ia mea. A uma kari a kome ia ma manama reo le kumu. Le o whianga ma le pune. A ka konge whakari a ka komaro le. Le uperi. O ke kauo ki o maraua mga ko lai el VIP. O le se VIP. O le se pala inga kua ele ko upa a koe whae ka la mafia. Su e panane me o le whae ia mea. Ai kere ngi kupe whau soro. O me ia kaua whai. Fix it. A fo me ia ngane mui le manguru le kumu. E leo i me leanga le whai ki oika ka o me le lei. O i lai whai e ngaruenga, whai kako ngaruenga se ngaki. O le ea se si wha moe ngā le wha whonga mai lau laki o ia leo lo, koko ingan ko wanga. Ka o ki me ngi. E leo kau whai kako e wha kau ma kakao, mo fo inga pe le e leo kako malor ngi, a kako ana lopar ko wanga. Koko e me kau whai. Whai me ia le se saisi. Sori ai? O kua le rire le SSIC. O wheo o ie. I ki uka o ia ka kour kala koe le whai le ia. Sa kūma pōngore. Si maku. Nare me o ia kai rana. Nare me o ia drugs ia. Ngā o mai kōngo le kumu. A makanga no whai. Lai ma se di poki kasi o mai whanu. Lapa whena ka ria kuka kou le kumu. Pa whea whamamlama ka upungi. E a lofa ka ko mauk. O le saunoanga le fionga ia tua olo mana ia fruen. O le pristine o le moto sui po le motofono fo i o Amerika Samoa. O a maia le vaenga lea. E le o le fale. A o le ano fale pe o le upo le tunu. E le o le fale a o le ano fale. A wo fo i te va ai le laua manu ai tanga i le whaamuli o atu. Le hale winga o le whamatalanga i tawuru ngai prokalame i le nefiafi. O le tangi fo i lea le mamalu le atunu, vai aturu whaafonga maua le whainga malo.
Mangaia i o le wha ma ite le fionga le prestini. O fea ea ua whai eisu esu e ngau ngei mea. O fea ua whai eile su esu e ngau le case mingis kao ngā luenga lenga whai ma le tsunga duila epa. O fea ua whai eile case o lesa avea masui fonga wheka lai mua mua lesa aafia i skama ika i leo leo i tua inga. O fea o whai ei ngā case. O fea o whai ei su esu e ngau isi mau mea manga ka umai e whai. Fea o whai ei su esu e ngai me se fo i ole. Eo. O le winga la o le whata ua ia tea ua lea vaenga. Yes, e ma whai ona mātou whapea mai fo i. Ia, o la e mauare kaimi mara kaimi. Ai foi le upu nga kou wha malele leanga o tau wa taina whaia le upu lea. Justice delayed is justice denied. O kou a fio ngang kou whaia upu nga. O le mea whakuwaia. O le mea le manguia fo nga. A ua maua loa lea vangua. Whai loa. Te lo le whata ua ia tea ura saunoanga le fio nga le pristine o le mota. I tutu ila. Mota o le palemeni. Ki lor whakaua ia kia, o le akungu. E sa o aia le angava a tangata whenua. O le a le mea e pito sili o na whataua i le olanga. E saura kali le maoli, he tangata, he tangata, he tangata. What's the most important thing in life? It's people, it's people, it's people. I ngā kongua le wha mamafa le fionga ia tua olo. E ka ua le atunu. E ka ua ke le li le akungu. O le fo ia kali ngā le akungu. E le o se wha tau matatau. E vai uporo ke wha ngā uporo sa unga ngar ko inga. E le o se wha kau makakau ngi whai ngā mālopo lea. Ai o lo tau tofi lea o lo tau tiute lea na lai ono tau nau tau te oi. Kia whau. Kou ke o se i whai mea ia, kou ke kali ma wha amala malama mai i le tau watunu i o tau tangata. Pē o le mea ia. Ngā o ngā wha o ngā o le atunu ina i o tau pa ia ai tū langa mau alulunga. Ono o tau nofo loa le o le ano i le atunu. Se ia oma fo i le silima kausanga o ngā whaako a koe o mai fo i lea i lea tunuu ma toe talo sanga i lea kungu se ia koe kasi i o kou lunga o le maasalafa o le mea lea lea kupu it's about time wa kaunga whaaka ua lea kungu it's the people that matters and important o ka ngaka ia ngā watua o tau o tangata fo ia le tutu le whaitoto a ma whaakarikari. Po o a whea ea, kou ke koe kari mai ai, leanga ua ngā o le kele o le whesili, ai ua le eini tali. Yes. Ea, o le tau orunga le nā. Whaavitai o le ua maua lea information to mai Samoa. Ea, o umana whai whaatautonga whaalitu la fono. Ea, o lea matau, wakaunga averoa. Wa o mangi mau ma me uma ye ave o i muringu. Se kiria i ngo ngi ka ngaka ku ia, kiria i ngo ngi ka ngaka ya fia. Kiria ku ma malu le malo a fa pe olai, to te fa pe mai, malu le malo ile ami o tonu ma me uma. Ave la mele i kai kia fa wala ngai le i muringu. Wala ngai le ma fa inga ko fa pe mai e mama o ko. Ai ko ko fa yar fa unga mele e unga ma ave kai muringu u fa msingo, o fa msingo nga la ko ke fa yar fa unga. O leo la ko ke fa marusia. Le fa unga. Kiu ke ia ma le vā whea lolo ai o le vā ngā lulu e lea. Lea i e le whaia e leo leo whai unga le melea. A whapea fo ilai kaunga wha ma maare sua whaola o whionga komisinga with due respect. Lea nga o lea ngā sākia maa fia. A whai e wha ma maare sua whaola o sunga le sui komisinga. Lau sunga le whai fuspau mai lava le wa fia. E le o se mea sao ma le mea tonu le tau ma le lie. Ave le mea le i kai muringu. Ave i kai muringu ukura fongo. O i ngā e whawhango whaakasi mai e o tau a au. Ma whaama māma e o kou a au ngā. O ngā koe wha wawa leo kou ngā ruenga. E au ngoa masamako koe kala mafua i sea. E mafua i sea. O lea ua sau lei unga. Ua sau mai le whaama singonga. O le me ngaka ai whai unga. E kaunga mai whai unga. E uia o lea kua e siri ese langa whai unga. Ai i leo langa nei ma le soifuanga whaale. Nā turo mea i le nei taimi.
so se ngua so se aku ngu wa ya ya fasingo manga o famsingo o to la ye to te na fa mama o to su fa le afia I mea ia ka kaunga ko kausoro musa le avio le mele kai muringu ai awoko ke kausoro musa le fayo ngisi kau pure pulenga ngisi me I'm just saying awoko ke kausoro musa le fayo ngisi ara fa ala kua mani fa ala pio pio le anga o rea e mori mawaku ma fa karikari le ku tau lunga proklame le tautai A'e le vanga le tu di tau le so tai ha mo tato proklame fai o le fu vai aso fa mangaro se la manga o le tauta mali la fo ye fonga vatele ya ai manatu fo man nisi o langona ya ole manatu fati ala mo venga la fo ia ya fa so antu o proklame ya ai matu o tu ya o sa mo na tu pili manu ia tau mango de fiafi nisi o a fo tu atu inga we ngor po ya fai mali tu faiva aloi manu ia ipu nga le tua nisi fo i mai anga ruenga nisi o le sa une fa ta otolia ya I to fanga moe ma to fa ma le tua fa manuia fa te tere shell tanto proklame ya fa manuia fo ile pulenga me se fo ile au unanga le Blue TV fa te tere tanto company lango suwa fa te fo I me se fo sunga tanga loa va fo ia most tanto fa tala longa me sunga tanga loa ma le Ray White tanga loa real estate fia manase ya me se fo ile ofisa fa tau fale ia pesa ili fo so mota le Ray White po le tanga loa real estate fa wa le vanya so fo ya ai mo le fiafi o to una le dei asiata fa le maru pio valiko ma le tutua fa wa la Blue TV ma le programa o te ya ele ne fiafi a lofa tele mo o to so I fu ma Emmanuel